Watoni Nteto chero the Ithatu indi mbere hii yaratwikirite orito Nteto hii. Mukarigite wa kigina mero kuga bakabangira kigina ke bilioni 10 cha mwaka wa 2023 2024. Tiania East Gembe North na South kubangiro gukira kiwiti na mbere kigina ke mwanya kira kikwendekana. Atungaba machukuru kugari mwanene ba secondary na primary batekure amari yo NHF na NSSF kinyanyuma yo baitambecha. Nyomiriana batano kudikuro muidone yuasha kahola ode KFC bierite temukana kire unji arongo. Unaitwa madhithi ya Purity Richard na ningetwa PHINEAS. Imana, tuwadhane mwankamudheno ikithiro kiula wa Nteto. Ukumenya, kuina kalono. Nteto chero the Ithatu ikambiri ya dhaichu chongwa. Mukarigiti wakameti ya kigena kithirikari akaunti ya miro mwirigi mudhuri na ugite bakabangira nende budget ya bilioni 10. Kile mwaka yudhirikari yongiri elimirongo elina Ithatu, ngiri elimirongo elina inyaniyo ntumbe chira nende yu kinyakirima kaunti. Nikuwethira ini mno. Riongia riuganende, murigia riuganende batumira mbeche ichonde arongele tina kwa akaunti ya miru ina marando ya mungana ya bilioni imwe katanta kenda na milioni maana mwanja kimbeche inende cha magamba ya koti. Mudhiri murio kikato ambedi echio. Mdhiri narua mbungi ya miru ni kurukite county fiscal strategy paper ile ikethro ya moroto wala mbungi ezi ikethro ya kiuda budget ira izite kulingana mukarigito wa kamiti ya budget ezi no Jacob Mwirigi ronyanya msiu ya kibiritia agwete ki budget ya county miru ira izite omoka jo kithirikari baketha bakithia budget ya bilioni 10 na milioni 800. Budget ya mwaka jojo ikethro ira around 10 billion 800. Ya mwaka jura jonge yale 11 billion and something. Na kyo gitumi ni kwe grants imo tutomba kuona. Ugateka around mwaka jura itware na Kenya Roads Board, the previous year the 2022 tware na Kenya Roads Board. Countrywide utenochi Kenya Roads Board kwa jana mbecha. Several grants ichiaberetwe. Na temeiro wake the entire country. Amna bubu bogite mwankira nandi kaunti ya miru ina mrando ja bilioni 900 mrando ja thikare kaunti ya miru ikirite urene ateketo ya kingwa irando ya twena ronda ene miru ala the hygiene around 1.9 billion na ronira suppliers pending bills na litigation cost kwa mbesha itire giti koti around 700. So marando jetu jonda yara isite kuma pending bills na nyachi ichibangiri chikona strategy ya urachi ushughulika na nandi kulingana Mwirigi bagwete kagite kaka bakiunda budget bagatigira ni kunganira nikenda gutikethira kwina marando ja maingi mwaka jo tugete turithithia budget ya uma the budget ya gwikenia ya kuongera figures nene ile itekinyirwa twoga turenda wikira figures chiongwa batwene kenda twitithia county na mbere bwega itukwenda kweberia culture ya pending bills ndene Meru County kukomiti kira tutena kyo because that has been the practice ikyo tukwenda kweberia so kira twikirite ndene budget nikyo gikoneka na nikyo twirigirite na nikenda mwaka jura jonge twambiria kweberia kulingana na mnini wa speaker Mwendali augite bena witike bunene kagita kana budget ikethwe gikuruka ndo angicho ndene kaunti ya Miru ikethwe ikitumira mbecha bwega twina imani around tukabwithia allocation mbia cietu ikarita ngui ndo tukethwa tukilwendi ngui weta tukethwa tukiritanire ngui tandem na twina imani uti ministry yetu kwamba kuambia ile mwikurita ngui ile batiri kurita by the close of the year tukethwa twina 100% absorption nonto itwathithirie supplementary budget kwina kanya beche che itwanare itombo tumiro che ikwanare ikwendekana so utena excuse any excuse ya kuga beche che Meru chiachire nya department will spend mwanka mweri jo Ithatu ukomitikira kireo kenda toya na time chiambe cha ira chi ikomitirwe contractor kana supplier ro erwangugi
arite ngugi na within the same year ombe kwithirwa akiriagwo. Ngiripotera Weru TV Bitambo Thuli Muriuki. Angino kone ati gisio bunge kiati anieste Gembe South na kinyano dhibe menyakanete sio vilane endipitianile tuene ibikwenda kigena nkolo kikenda okirio mnoke mantu ye gendoi oremi miako na yangia maingi kuringana na ndaitara Isabelo ya kiorane commissioner kumarwanyira Commission of Revenue Allocation ni ati ntere nende tia kuntu ya ekana kunate igurune ngatune na wandi ni atangatha nende tiane isi ntere ringe ketiane nontubo wachi okariana kinya barabara kwithira itiagirite akiaria nwe minister wa kigena orokuthiatire na commissioner ona uwetia tekene kietu minende kimwe kama na county ya Meru Kaira Mwangaza kwithira ika mibango ya ukiria antorabethirite bakinyela ona nzirira mwanya mwanyirio chao bakira nyumba na kinyoba urira ng'ambe. Kuringana na riboti yotalani bwantwe mwaka 2019 Igembe South, Igembe North na Tigania East ciena mathene ya maingi ya kiweti na mbere. Meru County kuna 13 areas zenye ziko marginalized kukulingana na ile data tumeona, na zingine ni constituencies zingine, Igembe North, Igembe South, na hapa ni Tigania East. Tigania East iko na sehemu 9 ziko marginalized. Na maabisa kuma Kero Angiroga Ibombesa Kenya CRA batongeretwi Commissioner Isabel Wayaki iba ikinyithetie gaitika wandie thangatha Tigania East kenda kona burago kari na Ochuantaira. Section 204 ndio inaongea ile maneno ya ile pesa inaitangwa equalization fund. Hiyo equalization fund inafaa kuwa mnachukua hiyo pesa, zile maeneo ziko chini ama ziko nyuma sana kimaendeleo, zinapewa pesa ndio zinakuja kutoshana na zile zingine. Kama pale Nairobi ama mko the same na Nairobi. Sasa tungetaka zikue zinakaribia. Na kia safari yao mabisa baba ukariweta mwankanga tune na egurune ende ukuthukanga kwa barabara ikubaitire mauro ya witia kirima kiegurune na wagibo akaria na bubote barekereba kinyanga tune. Na ni vizuri tumefika hapa kwa sababu nimeangalia hii barabara karibu to give up. Tulikuwa tumefika mahali tukasema tuseme hii sasa imefika mwisho hatuwezi pita. Kuna long distance kuma utawasesirwe naruri tona still kuna areas kwenda stima mno nikenda ntulucio mbakira barabara pathetic itomba kuitanika ana beto batikumba kuthoma wano ntwa kwitha nyari mbati yana batuma bakarega bakagwa batumba uta remote areas na bati na hardship kumba kare mno kuyana batikendi nya skuru yetu itomba utabwa performance kadepwa kuni tukromba thikari tutegere area ne kiriria siu nekenda tumba ukira bibo tomba kwa ile moto alenya bisibitari itina ndawa itina personnel sibakwana ntwa kwithira batikwenda kuyanao bakiwa area siu ni long distance itina barabara utibibi no kuba kare kuyanao tunya nyumba otisio cia kumba kurara kuba kare bakayino bakobate kwenda kuyantura nei mwanko tukana ututiwa nyuma ntokotha utima endelea kumbokia nabo bwega nonto bwetu miki waziri okigina kaunti Meru Monica Kathono urakwandamene na mabisa ba wete bachumaneria buruke enda okeria nterei KCIDP itwekirite project ya cia kureta rwena KCIDP ngavana na project cia mentorship kire aciari na ke mashukuru kwena aikirite project cia housing aikirite project yuntu yana gukaretwa ng'ombe cieria lakini wona toya kuliongorwa ni CRA beta na raba kinenkanira mbesha no kumya bakwa guntu gutena roi tota KCIDP tonto tega kwende tomba kona mbesha cia kuyuriro to bia KCIDP au katugaikira tik nkrokia wete kikio tumi governor Kawira Mwangaza iritaniritie ukiria nkemukeo yento kenge nkomya KCIDP anto bakwaria muno imanto ya ng'ombe na nyumba kwaria manto ya ng'ombe na nyumba kuigwa nkia mukeo atethwa anto nyabo imuishe ngabano eto ya kauri anto abauri atire nowo bokwendewa ng'ombe anto bongo bakawa ing'ania anto bongo iwa bathura inya tingabana wengo athura kuwende igwa nkia mukeo ndene Meru atetheka lakini kiroto kia ngabana ikureta branch ya the poor and the rich at least beyaneri yakue na abange bakaware tethia onia mtuko kuwatia samaki lakini kwa batena neti kuwatia samaki endo mbere ibu samaki watakiore na woni tena kiwango gya kuona neti amkawatia akiaria moyanikirira munene mantone yeye siasa obisine governor Lawrence Mutweri Mheshimiwa Kathuri to kwa heshima mno ese Meru lakini mubango yoranjereria kwenda kubwethia shando cabinet toto yoetekia
shando cabinet yokuwa ngavana ithira na waziri orondi na okandika okuo orondi kakwenda gwira ngwe oversight tiera MCAs beto bamero owengwe yekuwe senator iko oversight manto ya Kenya yonthe temero ake na kwethira ni unjanja bwa siasa itokuonera 18 na hiyo tunajua vile tutakuhesabia kakwenda gwira Kathuri inya no ukumereke the list of shame ya senator 22 barabaringire kura utayanirie mubango president wa kuongela mbia makaunti yetu ya Meru kabute na habari so kaunti yetu eruare tuketha tukiongela wankorokie milioni 800 lakini Kathuri no mo baraitera baringa kura utayaniria mubango yo president wa kuongela mbia makaunti ne so Kathuri tego meabiu ite ko oversight no ntongo ye kunia kuongela mbia na no ariere nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Be makiri Amerikano tubandete wari mwanene bachukuru cha secondary na primary bethirite ndi bakyolo tobonene no tuba kwithira bateo kinyithia mbeche yabethera bagita kiriatetheria bachukuru kendo angi mwanya irio NHF NSSF na kinya kisako chantuba bakerekire muchemanio bonde town ya chuka bakere bagugete mbecha cheguro nendithithirite geta na ibatire antubra ndi botomite bakare akwanira kinya kirito bongwene ndi bakuromba bisa kithomo ndeni account atarakanidi gutegera untubona ndeni Kiri muchemanio wa kira mwanka wa kiama ya kugaiga muthitho kia aruti wira ba machukuru barabatethagiria magwira ni mwanya barabaijekene muno ta teaching staff kia Thaa Sacco ara arugamiri bamwe ba machukuru bameneretwe nuntu bwa kwinyiria aruti wira bago na njira ya kubagita mbia cia Sacco NHF NSSF ende bakarega kuchinenkanira igenani birabi batiri atongoria baba bariuga untu bobo ibuinyagiria muno aruti wira baba untu brabote maga bakaringwa baini untu bogo cherithiria marei mama machuku matu rutaga wera maina thina nuntu ma principles matu namo ni magatambia na nikani merete magate musala wakwa mabira kwa Thaa Sacco magatambia ukethera nikacia igwa ukethera ni collaboration ya mbasa na principal magatambia makaiga ninkwenda kuria ma principles magatambia ni mameka gishua igo kinya gwa Sacco ni kenda Sacco bote gukora and I'm sorry especially with the head teacher of Kianjero Bonding Primary School ne kalete agitubena ya atugutulibamba chietu tukabina the county commissioner for cooperative misakiria in a meeting in a board meeting tukaraniria akaona kwanika check the next day ajoka kalirax for 3 months na ruga tugecia botu kumubira mbele nau tumuthitange bariuria arugamiri ba ubichi cha kithomo cha county na sub county bathungire untu bobo kenda aruti wira baba batiga kwinyirwa na arugamiri bachukuru ira ibandikite kinyagia wa county directors ni magaria gutonyera icio nuntu kama aruti wira kama kuthirwa for no good reason nuntu muntu akuriba mushara inde mbecha cia Sacco itabirwa muntu atepota ukoba loni nuntu mbia ciake itego kinya gwa Sacco nenkuria wa county directors na sub county matonyere machukuru mone makumikishwa mbeca cia Sacco ni kubota gutuika submitted nenkuria ma principal na teachers machoda ria mari direct mbeca cia ruti mawira ma machukuru through a check of system matu mathinwa Sacco igitumiku ara aruti wira babu barabatari arimo bakurwa bathungire kiamani taiki kenda mathina mago maraithirwa barabatira tonya Sacco itu baromba barinjise na Saccos yontu yu ni onjira na ni thirikari kwenda kenda bomba kuona antu akwa bambesha na gutethia maisha yao nikenda biashara chumba gwita bwega aruti mawira matethekete engeri mathomithia ciana ciao muno mathia cukuru magwata degrees mathoma wega na mangi mataina nyomba mbata gutumira nyomba mangi magura migunda na meruthira mauntu manene nuntu na nyumani twemenete muno tutona atatu gikinya bau tukinyite ni Sacco ikoretwe ikurite muno ni tontu ikiambiria na members 300 na thaino ina 900 members na mbuge ki utonga wa Sacco ndamithire eno tonga wa ngiri 300 thaino ikinyite 60 million twaina thina muno nuntu tika musala kale okanenkelwa balea utebangu nkiono utethio lakini kumalelia tugelera Thaa Sacco yambiririe ni tuonete gutena difference ya muntu uria mwandike ni thirikari
na muntu uria utimwandike ni thirikari so long uri in this circle. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gashima. Mirenge tano iraneana nithirite kithikura Weru ari mwithune iyo Shakahola na ukinyithia mirire thirite nindi kiringanite kuna kanisa ya Munjia Ntulutu o Malindi Paul Mackenzie 59 Weru anyirwa kurungamira sinema na mitugo ni FCB thirite nindi ukitamukana kiria unjia baurongo barabethirite bakyunjeria anto urongo na kubaoria nindi batike mantio kwacho bakokirwe tagaria ready toreki watho bari gambara Mackenzie rikithare kamera mweri wa Thaa ngurukini banenkanite mukana kiria Kenya barake gutambia video itinja kana cha kuthukiria antu marietwa na miri antu bange batano nabo bonde barania na banini ni umburi ntukwena arua na ukindire miri onde mwankira na ndi 95 ahamu antu 40 na wibonoketwo kumagire tukumo mwanya tokethaka giki na kwithiro bakiugangwa kire cibitari mwanya ri kwiritie kenda kwithiro bakiamukira motungata jogi bobo mwiri kenene nakyo na nyagia kurigaria kiri bamwe promita kwithiro bakiono kwa nimukitho cibitari ne ibakuye kono bakira mabitha bokaria babarekerie bacoke kethakene kairi kenda bomboti mananjeso wao. Jane, ombi lako kwa polisi ni gani? Ombi langu ni achibiwe nirudi kwenye mtoto. Hauoni kwamba ukirudi kule unahatarisha maisha? Sababu ni kitu yenye nimezoea kufunga na shuka. Sasa sioni kama nahatarisha maisha yangu. Mackenzie Ndenge noendrete kwithurerigirwa rumande eterete thitango arathirikari nio endrete na gucona no koje muno kibara bonoketwe kenomba kwithura murugurire gamba riaterekerwa Nteto ejenio eretigite nini nthi ugurinya kumikira ririe nyingi nenya gutumira babangi bamiarietwa movia ora Shakahola ni thirito ikiariri babangi arainya ntukwena arua kirikaro kia bunge senate sineta bamikariririe obubwega na kuga mothe jabatere kwithira jagikirwa gutigira pastor arongo iboshwango winge kuthithia. And I want to categorically urge us as Kenyans to stop with immediate effect addressing this man called Mackenzie as a pastor. Na Mheshimiwa Spika, ukifuatilia kwa ndani huyu mhubiri amefanya vitendo ambao ni vya kiunyama. If you have ever promised prosperity without work, you are one of the people who have encouraged the growth of people like Shakahola massacre. Hatua inapaswa ichukuliwe, hatua kali zidi ya gaidi huyu Bwana Spika ambaye anaitwa Paul Mackenzie. Noku kinyakire mbundi ya kuchunga mbicha na michibia kona KFCB borotereta pasta barabati na bena tabia ya Mackenzie Ndenge. We've taken measures where a video is involved. If it's a church and you are radicalizing people through oral means, the other agencies of government will deal with you. But if there is a film that you are making for distribution, you will need a license. And it must be classified. And it is on the basis of these two violations that the preacher was taken to court. His case is still in the courts. It's coming for hearing in June. Nke reporter Anto Weru TV kumaja kingine kineke mshumusha Nairobi mbita Boniface Mongera. Right, barabenda kimirana mugukata ya chogori bakuromba MCO Franklin Mawira kubachwira antwa ya kuitithini na mbere biashara yo bari antwa barabenda iria kugwirigirwa wako barabara ntukuni itikura yani thirikari account na kuba kende kakulama Martin Mugambi na kulikithia aringi biashara aba mirana muguka tauni ya chogori aba ariuga bakonoga igwetera aba getaga MCA wa Franklin Mawira komba kubaruthira bantu ega gukara na ndiuga nitukwenda MCA twakire tunyomba bande ria gwa kanso tumenye tuone bantu ega gukara tona weikia mtu kutebunge tukwenda tuba turane kwesete wakanyomba murume ane njirana tuli atu njirani anto akwina antaka muna ninja anto enda gusuirwa anto angiega
bakiaraniria na ndiki ba Nteto bariuga bantu arabendagia na kurutira wira ciao cia kwendia miraa na nkinya miguka ino withagirwa kuri barabarani na kagita konde thirikari ikenda kurutha barabara ino nwa kubengatia na bakagia bantu agukara aba ino ni street turi na twingagwo kila wakati tariu aba tutira wikaro o any time kanyo no yoke twira ati nimekwenda njira yao na manuma turenda kufanuka tuna mbea cia acora na mbea cia acora itebota kuribika niturema na mathimu tugu atiri kweri thuwiri tandu tutengethi bara kweri mweno ara sogoria ngaos ruthingo rou aruta mare raini mabota kumenya bandu permanent makora nyandu maikoba mbeza makamenya bare mundu akathia ati abingura kanyumba gake baugite mawira bagwatanite na ngavana Muthomi Njuki babateri kubakira to banda tatura twakitwa agukanyuma taunini ene achogoria kenda ringi biashara bamira na muguka batikaombe kwithirwa bakithina na nkinya kuthinika ibantu akwenderia tunyomba tature akire ara gaiti ona tu tuthito nyombani riu tugwigarantagani mono twendagie tumira tunjugu tusonda tuthigara tuindo twetu auwe twonage into bia guri au thoko ya kwenderia mira na ya kwenderia into jonde twendaga kwendia ira jongiomba kuona mbeca tusuiro thoko ya gucienderia sasawa kabisa ni ntakani na tutikwenda gwikara ntakani tutethwe kabisa buria kwengiombeka kuringana na maisha timega kumera ririu beatiga gwele biashara imbega hata kidogo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi au no tukitha tukiona kanya kakuno kaindi nchokerete oringi na Nteto ingi Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Victory Furniture Shop ni onduke intobia furniture iria tongeretie Meru iri Greenwood City rutererwa Nkubu Stage iria iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs